Pas boni. Comment on a essayé moto qui est Soni? Comment on a eu? Bon, a biso fo tonda. Mais niveau police ba kanga bato comme si batindi bango ba obenga na bato. Non ba? Bato ba mata niveau na babenga ni bato na bite ba kende wapi. Donc ça boro tonda. Ba benga ko basanga nini? 2016 ya ipo bato tonda awana sei. Ba kanga bato ba kende wapi. Siko ba kanga bino na motif nini? Ba kanga bato ba ningi bato pesa ba 5000 pa muto kota. Akota po ayeko ba combien? Oh. Oh, ngamo la victime. OK. Dans la victime na mona lingu wala. On comprend. Na ye stade 13. OK. Il y a l'un de mes amis parce que na stade ba benga au téléphone mon cher tu est-ce que on est na ndako. Mo za na ndako tu so ye. O sa ma place. Oh. On comprend. Ngana lingu wala awa na ye stade 13. On comprend. Ngana ba idée na ngana na ya 15h 16h ou plus tard 7h. Mais na komi omoni ngana ba billet. Na ba billet msutala masala ngala tingi. Ngai ngana nga patron te. Omoni ngana fanatika wenye musique maison mère. OK. Comprendre. Mais Wata a tout de contrôle fils aimé dernière fils voilà. Comprendre. Ngana mbongo ebelete. Asoma mo ba billet na mama moyen na mama mutena zangi na. Asoma billet na nga. Apesi ba camarade na nga. On comprend. Ngana ba idée na ngana na ya 15h 16h ou plus tard 7h. Mais na komi omoni ngana ba billet. Na ba billet msutala masala ngala tingi. Ngai ngana nga patron te. Omoni ngana fanatika wenye musique maison mère. OK. Comprendre. Mais Wata a tout de contrôle fils aimé dernière fils voilà. Comprendre. Ngana mbongo ebelete. Asoma mo ba billet na mama moyen na mama mutena zangi na. Asoma billet na nga. Apesi ba camarade na nga. Pour épreuve omoni masanga na 2 billets na maboko. 2 billets na maboko. 2 billets. Toye. Papa ngana ba billet na nga na ye na kota na 24. Na kota na komi na koti babare nyo so na leki. Na kota. On comprend na komi na porte boye na pesi 5000 francs. Wani. Na pesi 5000. Pour le moment on a kota. Na tombe le billet ngo na kota te pourquoi. Na ebisio na kota ki depuis 13 ans na bimi parce que na moni makambo ne so répéter. OK. Na moni ki tango na kota na moni dabi mula. Chongo na baluka na uti 24 tina balona kwa dabi mula. Pona yebisa ye. Ba comité héritier ba luka bango pona yebisa bango. Stade oyo la police on comprend pas complice ba luka récite ya martyr oté. Et ça la police na biso. 24, 23, 25, 12. On comprend. Donc bango nyonso baza complice afina bato ba contacter. Bon déjà nécessite au compte to tondi. Mais balinga te bato ba le kabier, ça qui billet. Bracelet ngoyo nana bracelet mais entrer ça difficile pour le compte à la police na éviter. Rôle la bango. Les anini na éviter juste là. Je ne sais pas. Je n'arrive pas à comprendre jusqu'à maintenant, je sais pas moi. OK, merci. Voilà, Bino Moko bozoyoka. Tout ça comment a besoin qu'il y a concert. Mais apparemment la série et commis moi ko sale, je sais pas. On a ni to futi mo na biso pense. Tu na bite ba kende wapi. Donc ça boro etonda. Ba benga ko basanga nini? 2016 ya ipo bato tonda awana sei. Ba kanga bato ba kende wapi. Siko ba kanga bino na motif nini? Ba kanga bato ba ningi bato pesa ba 5000 pa muto kota. Akota po ayeko ba combien? Oh. Oh, ngamo la victime. OK. Dans la victime na mona lingu wala. On comprend. Na ye stade 13. OK. Il y a l'un de mes amis parce que na stade ba benga au téléphone mon cher tu est-ce que on est na ndako. Mo za na ndako tu so ye. O sa ma place. Oh. On comprend. Ngana lingu wala awa na ye stade 13. On comprend. Ngana ba idée na ngana na ya 15h 16h ou plus tard 7h. Mais na komi omoni ngana ba billet. Na ba billet msutala masala ngala tingi. Ngai ngana nga patron te. Omoni ngana fanatika wenye musique maison mère. OK. Comprendre. Mais Wata a tout de contrôle fils aimé dernière fils voilà. Comprendre. Ngana mbongo ebelete. Asoma mo ba billet na mama moyen na mama mutena zangi na. Asoma billet na nga. Apesi ba camarade na nga. Vraiment, concert héritier au Balobi. Jusqu'à les
Babi Bogard de la SAF. Babi retourne là, t'as empêché le gars qui t'aurait ma qui t'aurait. La moni. Bogard. Si tu as griffé. Alors, il est roi de la forêt.